Aku ban ya pasat ting mut lem hak wi dai bat adhar number. Hak wi dai adhar number kemut las lem ha yu sngai baki bro pok sinong ki thau ki dot ar leng mamala. Wai ka kedhun ong adhar long baba. Wai pat ka kedhun ko ong adhar udai wasneu udai sap tu umar klau. Terus pak no pun reu. Dan mengipat kum ki pajba ki babit. Ngamlang ban di konvensional. Inbut, yanong isnap. La musuyang hapadeng. Ni ong bangsa pek suki-suki ulam seno to ada dari udai baba. Ni sebut hadin ada udai wasna. Dan tra. Dekat ba kapor kadang yat. Ong kinong yalap pun besar kendiat dan ketak kendiat sepang ke Bible. Amar ba kinong yalap ti ong. Jadi tau khat lain. Tang ka khot ke bakhan reu ba khat pra. Ini kinten ki ong. Na du barit barany ba khrau bateri ba duk beruspa ru bat ki merau ru bat ki balaj du. Dan kaman bu kasyap hai selamat na ketika mon. Jarbam dan kata kesyap di bantet. Dan namar kata manta suki-suki hak jingjat lam ti jong unai padahar nasyamba daisya kuma ong kita kena yalap. Bakhlem unai wadahar manta bantris pak sir omyo. Ki jung duk ai awai kumyo. Langtai kaurasyon no kre ban khang no. Langtai scholarship omyo su. Dekat babun kiliang. Klem unai wadahar yung lasyuban ya terekam terjam. Dan maka tanga soba mentaban asa manoban ong bau adhar de syap berklau. Kekeren kamjam kakam. Kana kakam manoban ong ba. Syap berklau udai ni umdai utau adhar andai bagi pek ke lenti dia jam ti jong adhar. Amat kadam dai kum ong kena yalap. Ba udai adhar ba doi syap berklau. Dan nomor kata nasoban ong ba akan tu ya kisang balang makin yarap lem ban pendukno yun padahar po state makraya jungi ama bakat kum ka order yung supreme court kadang ay mo lanjut kadang syak mo lanjut ya state makraya jungi ba to ba padang adhar ay padang to bong padang ro to unai padang dan ayaki badai development level penduduk buat pediang dari ban yok merengkat. Dan dari mentah enam yok syuk kita kibom pediang kibom don adhar. De khamtam kelia. Utau adhar ru dan penduduk adhar family yang leng bat kata bang ru. Enam yok syuk. Dan amar kata kebaik kibom don adhar bakinnya. Seu beriya terala syai lai sini. Bakin tit kit pet klem don adhar kelong kebaik. Dengar pat mentah ba mano ka sarkar, mano ka politician, mano ka parti. Kabalihtay sa niya po assembly. Dan kebaningkong soban karpat ya ka WPP. Kadai ka parti. Kabadang don kata ka jingya. Kitlem na kata ka lekor jong kasi janti jong baso bahakan ya tay hang tay assembly. Tinaman banyarap pan vengno wan harap po kastet makraya jong namar ba Lada pila ban lek ya kata nangi kidang bun ki bompat ya lek pasal ada mentang akarpat balada ka VPP kala ban yarap ya kene yarpat ya barok gitu ki bro begini ban bud ba ke VPP la kadon kam ha kono kono porro tela da jamba don ban yarap jangan sak kumne sakwe ke jing karpat kalong lam don mano bayarap kemut karpat yang barok kena tersedong jong kasi janti jongi bang mulai syuk balai tabut kaman to syuk balai tabut namar nilai tabut kan mato iyo jongi bang mio ai syuk balai tab kibut jongi tab bangi bamano balai mentah dak syak tang tabut dam non ada ro syak lekat bek sip pada mio syuk jong tabut dan namar kata
akan tu pada kemudian bayar banyak hang apa hang tai ka sekretariat lana apa ka kasi janti ajongi bagi kasi kin janjar ki janti kin janjar ki boy kin janjar kita ke benon adar de kemut dengan siap kop na kabor dai chu nang lai tabot namar balai baki bereu baki ladu no skem namar bomron adar kene kawai ka ketemen kadai ka jat thaba ngam ko abang pau kerteng su ongkum ta bakane la perung sar senang bakan yuk ke ying duk dia mawai le namar bakam don wadhar kata kada duno kana ai su te bad yang aru lawan kot ki bereu ne yang le thau ya kpung do kha jong pi de kemut ngale lek ban thau tu pun kha mari poi hang tai ke ong ba kana kpung jong pi kala biang ke jeng ha wan sobin ai kot slash po merang tengok ong kekot ayumo don kamar submit te ulah ong tang kapankat berkadar kena submit tengok ong ngamdon kita berkoi ngamdon te yang lalu pimdon kita pimyo isu kenyo kata kamar toju non tahu pun ka kila lejno dengar ong tangam don tekebut tangam kuai kita berkoi to ki breu ki myo su ki skim bala kalapau haka les joki la duno pinpet kakut badan buram ngatra kampat penbor du kene gisni kampat penbor ya ki bro ki basyong posted bakin la kemdon adhar kemut kemyo chu ik dan rai manta akan tu mak sarkar kena besar bani ya kena kam balada kataka an kalawan bakala perking bagi ta ki bro Kemudian adhar kemud kidai bantu lut ya ki berkhot. Nda kala wan nak kut badan burom yo keri India ya kata de ngamla banong ai ke sarkar. Re menta kan bakakut kan ai por. Le ke sarkar pada ka perking. Ka hikai ban le gumta nadu ki disi adu ki video. De kemud kane kalau bucing yang Miyai aisu. Dan mereka akan tu berada kumdo. Pen perjensur ke jeng berkat jeng pi. Nama kalong sarkar hi ke kemi. Yang jaj panreu berok. Dan lerak sarkar perkeng kata-kata kayak bat kata ayu kayak per. Kayak jengai berkata jenglong Kristen. Dia kemud kayak yang ni urban bot juga sarkar. Habut yang tengah habut ya ke Bible hi nama Kristen. Setiap Kristen kemudian kita belum dikai berkat. Te, ngatarai tangkum tak.